Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Chenja tabia kona nuki. Kwena tabia makanga mangare ndereba bonde bale na tabia nuara stenjo kadukethera ngari tina muntu ngari muntu mwana enda kuthimeru ngari muntu mwa kila kine kera ntu bale area wakavera nchutongia ngari ni boseti bodanya mweto oseti yani ntu alongia ngari ni nende basi muki bale wagu nende maya makome nende baba mkwayo le stenjo tonya ngari ni watu onekana boyori yani ukadongia ngareni na botigiete antu bakiona kweli ngareni koyura muntu akedongira bwebaere baba sete tena ntu mugwanja karakara muntu mwaka ata bakudongira umwaka uma agatintiuka uma omwe bakarakara umwaka uma ongeka dongiro ukarungari takoya na ureto nanti batiera ntu baere karakara neimu na haraka kwanja muntu dita na haraka udita rebita na ibu na haraka bantu dita na haraka wana teta okoria uko na batigere baire utiko bibatano matigere bakaongea kauma ukenda wakauma da madatu tafadhali kwena tabia yenu kabo gachenja tabia kethera wewe ngare na muntu omwe tegere na muntu omwe era kasoma moya tere atige ni muntu moto na kitonya tuendelee lakini kuwekera anto mugwanja baseti itabia ndoku tafadhali muomo dhidi ngari makanga wao ndo umeanokuza biashara ya matatu tutikwenda mantu mago seti era abiria tutigere antu batatu tutigere antu batano akare ale comfortable lakini wewe mo setera rorokero utakastomora kwa ugira kirawo no ga chenja tabia tiago to setera antu mugwanja ngari ni muntu modhiete chenja tabia na bounibu na kamutugo kega gucenja tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenja tabia na Frank Kabete Chenja tabia ukarunga njera nawe Kona nuki.